Aduh. Ini kocak. Dina ieu barang berharga. Kos nama. Koper ini. Ya Allah. Cincin. Aslinya ya. Keren amat. Bawa balik ah. Sing neneangan. Mun bawa jual atuh lah. Belum tahu nih kan ganti-ganti. Mungkin kayaknya. Assalamualaikum. 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 Ya amat. Iya. Kita. Iya rek. Kita nanti nganterkeun warisan. Iya, di warisan eta abah tadi. Ci saha? Ci abah. Iya. Kajero kusingan aya dina sebenarnya mesti dipaling teh. Ka hade satu lagi. Umur tuh. Gani imah mana? Ayo. Emang mana yuk? Sok main gak play? Mosok. San. Kita tadi mana warisan? Ya. Mana? Kemana? Cenyaru. Ragak. Mana? Sama adanya. Saya tahu. Di mana tuh? Tadi mana lempang. Lempang kan orang jauh capek. Iya akan terus. Ayo. Kalian coba main tangan dulu. Ka hade. Wah. Mana ya? Balik-balik carikan ku abah. Di mana nih? Mana sih? Carikan ku abah. Parah memang gini. Hati. Balik dulu ah. Singan ketinggalan di rumah. Alhamdulillah nanti ini capek. Abah kemana cina ini ayah ibu buatan ya mah benjol tilu. Iya pusing. Tempe. Iya mah tempe. Ih tempe lain. Liur. Bah.
si Bangbu. Nama kan sok manggih naon mana nama. Idenya bagus deh. Assalamualaikum. Bang Bung. Bang Bung. Assalamualaikum. Bang Bung. Bung. Naon cia? Masalah ya, Bung. Kenapa? Eta. Ayo. Itu enak ini. Iya, ya masalah, Bung. Masalahku naon? Warisan ti Abah anu eta rek diantarkeun ke si Jimmy. Leungit, kumaha tuh? Leungit. Astagfirullahaladzim. Barangna berupa naon? Barangna. Berupa itu teh kos koper nu keur itu. Oh, koper esina? Si nyamu teh dibuka kurang. Nya dia tuh. Eta mun abah uang. Mun abah urang. Gede. Mun abah urang nyahoeun urang benjol 3 kumaha? Benjol 3? Ngeri atuh Aisyah. Kumaha deui ya tuh? Bentuan amat. Serem amat atuh benjol 3. Makana, Bung. Kudu ditayangan ayeuna. Makana atuh, urang bantuan neangan. Atuh ente nyaho si namaku naon? Atuh urang neangan lagi rese. Kan eta mulai dibuka ku abah urang. Kumaha tuh? Kan eta mah jeung si Jimmy. Ini si Jimmy. Jeung maneh atuh? Kumaha tah? Kan urang enggeus. Eta imah jadi 2 anjing urang. Mana ulah nyin masalah wae meureun, kan orang bersahabat. Kayak atuh kurang diusahakeun. Urang teangan. Ayo dah urang teangan ayo. Ayo teh. Kuburannya mukul lah. Capek yeuh, geus ka ditu ka si Jimmy. Ayo teangan. Maneh tengah hargaan ka urang. Meureun? Apa si Jimmy yuk? Si Jimmy. Jauh dek. Demi naon? Demi warisan kakek nenek moyang. Kalau ada adik mah. Enggak hati. Gedeng. Awas mana? Berat motong. Potong. Emang mana itu? Orang saya aja jalan. Bahaya, dengan salah. Lah bahaya ku naon lah. Aku udah kajian sih, mama. Jim, Assalamualaikum Jim. Assalamualaikum Jim. Nek, Assalamualaikum Jim. nek, Assalamualaikum Jim. nek, Assalamualaikum Jim. nek. Jim. Oh. Aduh, tadi waktu. Jim. Kon. Keluar. Kenapa ya tak? Makan curhat. Asup apa ulah ya? Asup lah. Tuh, asup. Bagera. Aku bagus sih bagus nih gaplek. Kopi Sakinya. Rokok ratu ima. Kopi. Gaplek. Kartu gaple. Seorang emang jadinya. Jadi saha we. Seserian Sorry. Emang rek iya ka dia rek naon? Mah tahu kan naon ka dia. Arek neangan warisan jeung maneh. Dari Ti Abah. aku naon sih lah mikeun. Ti Abah, antar urang deh, Bu. Hayu. Daek urang hayu. Pan warisan ulang geureun. Hayu. Jauh. Daek teu. Maneh. Ajeuna tuh. Urang teh ya kuat. Maneh mah lembe. Aile. Lembe. Arek mah. Itu bener ha, Jim? Bung. Hayu. Bisingan hujan manten, kayak hujan terjadi ya, warisan dulu. Ayo. Hayu. Ayo tuh, Bu. Hayu, Bung. Salah. Hayu. Ayo ke tuan ayo. Tidur ayo. Bambung dah, ada jalan di bawah. Aduh.
Gitu. Itu ulah. Jujur. Mana yang ngalungin? Kan ada warisan mana? Aku bawa. Mana? Ngomong sorangan wah. Woi, gede. Ayo, Terus tadi itu. Tadinya. Tidinya ta. Terus? Orang kok nama di dia gitu, sama di dia. Oh, itu dia. Coba jangan. Coba mana? Masuk gini. Astagfirullah. Orang di dia, asaan mah. Itu kok sok Allah. Ngantong Ya mana Allah. di dia. Letak. Coba letak. Ya Allah, si kota. Coba letak. Ya Allah. Coba. Ya Allah. Ya Allah. Aduh. Ya Allah, bulan. Misi. Sekarang gua ayo. Gus, ayo Gus. Orang tadi Terus tadi dia kurang nempuk bangkong ini. Bang Kogi diceritakeun. Bangkong ini diceritakan ini. Gila. Wah. Gila. Terus ini terus tadi itu terus. Aing ngasih kotak liar. Bung. Ada yang ada kan? Kumbah. Lumayan dikatakan dah. Anu tadi ragan. Jijik aing. Wah. Aduh, jalan wae. Aduh, iya mah, kumaha ya? Aduh. Kena, iya kena. Aduh, Cicis. Majukan apa? Ayo. Pareta warisan urang. Wae. Ada warisan. Gila wae mana mah. Inya caka weh. Bung. Ada di Lesang. Lesang kendala. Ori eta mah. Tuh, lapar aing lu. Sisir kena. Nyaon. Tadi urang nepo. Orai tadi. Ayeuna. Beda deui ayeuna mah dulu tadi. Dogan orai. Orai dogan pan emang dogan orai mah. Ngarang wae. Duh. Jasa si Bang. Ayo itu. Ada sisa rampang. Rampang bela sak. Bisa ngomong jalan deh. Yo. Terus tadi. Itu beda-beda. Kita jolo, kita denge. Garan deh. Coba. Iya tahan. Dengan ayah. Mana yang tadi ya? Mantau. Mana nyawa? Kan tadi itu. Aduh, mana cicing tanya mah. Iya tuh hari tadi mah. Nah, tadi kayak masih gini lewat dia orang. Untuk boga biwir wah. Orang tadi eta tadi. Tadi Mi. Oke, gitu tuh. Jurut naon cenah jangan barengkar. Emang nage ieu mah. Kerituna ditincakan gajah ieu mah. Seuring Gajah. Sireum. Siram gajah. Sireum mah ditincaknya bola. Bola apa kepeng. Kepeng lah, kepeng. Tuh ieu mah lembur sawah di dieu. Di dieu mah di sawah saya. Lembur mana mah kota hungkul gini. Lembur mana ini mah? Woi. Buang. Bahaya. Sawah urang. Ya Abah lain. Abah.
warisan orang. Mana mah geus aya itu anu lainnya. Cenah geus aya maneh lagi. Mah eta durangeun. Man. Mana ieu? Gede amat. Ngorana ge abah urang abah minta urang. Ka maneh mah teu bager. Bohong. Eta mana ya? Adieu kan. Mana mah teh mau cici. Ampun. Kunaon sih? Ai salah cuman. Yo. Dia mana dia kumangnya berangkat. Bisa. Oh, buru hibar. Allah. Kunaon gua? Payet. Kunaon? Mau kan buang apa tadi? Mane, mau anu abah urang. Wah, tade ya. Mau ka abah urang. Makan gua eta. Tade. Iya, ceritana mah. Yo, ieu kabehan ngarakan. Serian wah. Ieu kabehan makan sih. Kos jual kan teh. Iki tuh waduh. Parah itu. Ayo. Tade. Tidak boleh makan Tadi kan dia jauh. Jangan kayak mana ya kan? Tadi emang mana lewat mana di? Poho deui. Kayak si atuh poho mah. Pikun sa sarampang. Bener kan? Bener kan? Benar. Bener deh. Tadi masih koper orang gitu. Di. Iya meureun. Koperan dua. Di. Koper aneh. Aduh, kumana di kumaha? Di dalam mari urang. Nur. Udah kan? Ayo. Ada. Mun aya apa ya? Ya, emang ini dari dina. Besi leuwih. Kan ini mau barang lagi. Pahade koper urang. Pahade. Mun geus kan aya. Ayo. Mak, kata mak. Aduh, dedek kaget. Mak, emangna mana mau budakna eta nya? Ngagekeun we nya. Nyaho. Ya, sebentar. Aduh, Capek. oke. Mi, dia mi. Kan saudara urang. Mana koperna? Pernah? Koper Mana koper? Ih, sok itu tah. Gila. Ngaca heula deui. Gila. Cila. Iya, les pernah. Iya. Ya Allah. Mana ini kita ke urang? Bego-bego teuing di rumah teh. Atunya, Ini kaget urang. Iya, Mi. Mana? Iya, di mana ieu? mana sih cukup? Tuh. Yo, di mana tah? Mantep meren. Mantep. Bilang apa? Makasih, Abah. Oke. Abah. Abah. Ih, kenapa? Iri bilang bos. Apa ente berterima kasih ke aing? Aing nu manggih. Oh iya. Nuhun. Nuhun Buat Bang Dado. Nuhun. Bang Bung. Bang Dado alias Bang Banggung. Bang Bang Bungceh. Seru we. Jadi kumaha? Ayo balik weh. Cil leungit deui. Mi. Nuhun ya. Nuhun ya. Nuhun. Nuhun. Situ amat tuh ngeta. Ih, sejuk tuh. Iya, sakitu. Balik. Ayo masih gini. Ayo. Nuhun sakali deh nuhun. Atuh Mi. Ayo makan makan. Alhamdulillah teh terpanggil. Alhamdulillah. Kasaha. Dia jagoan. Capek ya. Bilang balik Tadi geus ka imah si Banggung. Capek urang kita. Maneh mah teh capek teuing. Urang capekna. Urang itu labur pas nanti
bukan warisan orang. Santai aja, jangan goyang. Siap. Lepas. Makasih udah menonton video ini. Lengit nak warisan ti Abah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share. Share. Karena subscribe itu gratis. Kalau nggak subscribe, jangan harap nonton video ini. Oke, Terima harap. kasih. Terima kasih. Terima Dadah. kasih. Dadah. Dadah. Dadah.